dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste pristali da razgovarate sa nama. Hvala i vama što ste došli. Za početak našeg razgovora, da li možete da nam kažete vaše puno ime i prezime, mesto i godinu rođenja? Ja se zovem Tomo Lučić, rođen sam u selu Bistrica, opština Žepče. To je sada se nalazi u Federaciji. Recite mi samo godinu vašeg rođenja. Rođen sam 1.3.1931. godine. Tomo, jel možete da se prisjetite prvih meseci nakon početka Drugog svjetskog rata? Mogu, to se sjećam kao da je bilo juče. Jer u životu sve što se u djetinjstvu loše i dobro desi, to se dugo pamti. Zato isto pamtim to kada je rat počeo, kada je bombardovala Jugoslaviju Njemačka, pred 6. april. Išao sam u 3. osnovne škole i onda sam učitelj nas je raspustio, djeco sada počinje rat, ja idem u rat, vi otište kući i onda je zadužio mene i Barbari Čiliju, koji smo bili najbolji učenici u 3. razredu, da dolazimo preko ferija, da mu baštu sređujemo i da čistimo baštu, da pljevimo travu i da mu drva donosimo njegovoj supruzi. I šta se dešavalo dalje? I nismo išli ni ja ni Ilija, nismo odlazili jer bilo je srpskoj djeci zabranjeno da dolaze u Žepče. Ja nisam nikako išao i onda nakon izvjesnog vremena moj otac pokojni Pero se zvao i stric Dušan, oni nisu smjeli da spavaju u kući, nego su išli u obližnu šumu, tu su spavali i jedne večeri, to je bila nedelja uveče, kaže večeras nećemo ići. I oko 11 sati su došle ustaše, zalupale na vrata i usjale ove baterije na prozore, lupali su na vrata, pokojna je baba otvorila vrata, to su sve bile poznati komšije što su bili u Hrvatskoj vojsci u ustašama i onda su nam naredili za 5 minuta da izlazimo. Među njima je bio taj satnik, glavni Anto Dragičević. On je iz sela Lovnice kod Zavdovića, a on je radio prije rata kod moje pokojne babe brata, a brat je bio škriban gore u Kamenici i radio kod njega kao šumski radnik i baba pokojna kaže nemoj Anto, molim te, on je nju udario kundakom u grudi, ona je pala, mi smo djeca pali da branimo babu i tako. Izašli smo iz kuće, kad smo izašli iz kuće, onda su nas dole na cestu, to je makadamska cesta, moje selo daleko od Žepča, 4 kilometra. Dole su Hrvati čuvali stražu da ne bi neko pobjegao, ukrcali su nas u kola na zaprege konjska i dotjerali nas u Žepče. U Žepče smo u gej kola nas utjerali u vagone i do 4 sata smo bili u Zavdovićima. Tu smo bili u školi. Jedno 15 dana nisu nam dali ni hrane, ništa nam nisu dali, koje su komšije donosile Srbi hranu nam, oni nam nisu dozvoljavali da nam daju tu hranu, tako da smo bili bez hrane, bez ičega. Britvar Jozan, on je dolazio mom pokojnom ocu i pokojnoj babi na slavu, jer mi slavimo Svetog Jovana. Dolazio je za Božić, za Uskrs i tako dalje. Čim je osnovana nezavisna država Hrvatska, on je odmah stupio u ustaše. Vojnici su počeli od sada tuku, jer su tjerali da pređemo na rimokatoličku vjeru. Otac je rekao neću da pređem i on su ga strašno tukli. Onda baš u toj školi jednoga jutra kaže ajde djeca da prime puru, to je krčamak. I samo po onu jednu jestevu kašiku, pošto sam ja bio najstariji, ja sam došao tamo na kazan i ja ne sjećam se da li je neka posuda bila
i ova časna sestra, ona dijeli tu hranu, pita mene koliko vas ima djece, ja kažem koliko nas ima, ona mene opsova majku srpsku, još namar me i odmah me bupna opna pukla. I krv je posurila, ja sam prečutao kad sam došao tamo u onu gdje smo bili smješteni, bili su svi smješteni, i djece, i stariji ljudi, i žene. Ja sam rekao više neću ići za puru i tako oni pitaju mene šta je, evo udarila me časna sestra i tako. Poslije toga su nas jednu noć, rano dođeše oko 3 sata, spremajte se, izlazite, kad smo mi izašli opet u G kola i onda odemo, ukrcaju nas u G kola i onda krenemo za Bosanski Brod. Kad smo došli u Bosanski Brod, tu je ona jugoslavenska vojska, valjda je minirala most, postavljene su one daske preko ti, da li su bili drveni ili željezni, tu su postavili daske, mi smo prešli, a kiša je strašno padala. Mi smo bili mokri ko miševi, a ustaše oni idu pored kolone, oni imaju one kabance i kad smo prešli u Slavonski Brod, onda tom se strašno urezalo, ona cesta ide dole niz Savu, a sa lijevu stranu su kuće i ti stanovnici bacaju na nas cjepance, gađaju ono što se loži u peć i kažu pobijte govna i baštaju u Savu i gađali nas tim drvećem. I onda kad smo došli tamo na željezničku stanicu u Slavonski Brod, onda su nas ukrcali u vagone i onda smo dan, dva išli za Slavonsku Požegu. Samo i to me se urezalo u pamćenje. Parole su na svim kućama bile živio Anto Pavelić, a kad sam se vraćao 1946. onda je pisalo živio Tito, živjela komunistička partija.